Ramazan izgi ameller ayı. Bu ayda işlegen bir izgilik urununa jiriyi savap yazılır deyilgen. Şundan da köpler Ramazan ayında iyilik kılıların orttıralar. Şuna da biz bu maksattan rayondaşlarımız ihtibarın şehrimizde tüzülüp gelişi Minglegil meşidine yöneltesimiz kile. Şəhərgə kirə yolun bizəp тұрашaq bu məşədin tüzülüşü bir qoyşanda toxtatılıb durmay. Бүгінгі күндә эшчеләр манара күтәрү белән мәшгуль. Әнә яңа гына цемент кайтты. Янында кирпич өемнәре тезелеп киткән. Төзелеш өчен бар да җитәрлек кебек, ләкин бу беренче карашка гына шулай. Meşridimizde Allah'a şükür ektin neşe var ayında. Yine Uraz ayında elhamdülillah şükür kişiler üzerinin pensiya akşasında getirip üzerinin işlerini giderler. Yine bunda yaşayıcı halkta ezrekçileri üzerinin işlerini giderler. Biz rahmetinle Allah'a Hıdet Aleyhisselam sağ ol bilsin. Yine indi bizim ıngıdığı bizim açanlığı ilgisi misbahı işte tuşbik üzerinin yardımların bireyinde. Rahmetli yapsın üzerine isen sağ olsun. Anası Abdas Hafiz'miş şulay bir katı yardım edemine şu İlnar Kasım'da özünün yardımını süzleyindi. Bizge bir rahmet indi. İnsan sağ olsunlar, bırakıp olsunlar. Хәзер мәчеттә эшнең яртысыннан артыгы башкарылган инде. Төзүчеләр эш гөмбәзне һәм җиде манараны күтәрсәләр, тышкы ягы тәмамлана дигән сүз. Ләкин тәрәзә һәм ишекләр куясы, бинаның эчке ягында эшләп чыгасы бар бит әле. Мәчет төзү эшенә алынган Әниле улы Зариповлар Нурлатыларның да бушка битараф калмауларына өметләнә. Meşridimizde bir köp akşa kirenginde bir köp. Mine hıd nerse getirse de simit getirirler mikeninde, pıgıgis getirirler mikeninde, jir getirirler mikeninde, bütün istediğler nerse de yarı. Потому что kilip buluşsalar da, mene şu teritoriyinde kilip buluşup pamağıtıp gitse de mine faydası olur idi inşallah. Мәчетнең сафка басуын бу микрорайонда яшәүче мөселман дин кардәшләре аеруча көтә. Шуңа да һәркем хәленнән килгәнчә булышырга тырыша. Әнә күршеләре Рөстәм Хәйруллин биҗралар ясап биргән, кемдер машина биреп тора. Мәчетләр төзү исламда һәр вакыт изгеш саналган. Бу эшкә халык бер кайчан да мал кызганмаган. Монда мәчет төзегән өчен без бик шатланабыз. Менә үзебез дә шушы микрорайонда ясап чыктык. Хәзерге вакытта намаз укымыйм әле. Киләчәктә бәлки köp vakit kalmadı, ılıgayabız indi. Kileşikte biz de meşritke girip, namazlar okup, istibeterge din yolunda basarız diye biliyoruz. Meçit bik matur bula, kürken bula. İsenlik bilen tezi bitirip şu meçitne, şu isenlik bilen kartlar, yaşlar şu meçitke girgen nasip olsun. Men yırtma meşit karşıdağına tezeyim. İşte kilgeçte уже qaraysak meşitni qarab, уже көңіл көтәрелә, ничектер тынычлык, нилек, бөтен әйбер яхшы. Бөтен кеше шулай тырышса, бөтен теге мәчет турында менә вообще дөнья бөтен чабулары. Рамазан айының соңгы 10 көнлегенә аяк бастык. Бу Аллаһ Тәгаләнең таму газабыннан саклану көннәре. Башка көннәргә караганда тагында кадерле, тагында әҗр саваплы булу белән дә көтеп алынган ул. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşlerim. Bugün 18. günden 18. Eylül'den Ramazan ayının 2. 10 günlüğe başlandı. 2. 10 günlüğünde iş ehemmiyetli eyber var. Bir sanın bu 10 günlükte uttan kutulu, tamuktan kutulu. 10 günlük devetelerinde Peygamberimiz etken kimdeki murazatı işinçi 10 günlükte dağalar okusa, namazlar okusa, zikirler kılsa, oltan kıldılar degen. İkincisi anın şu 21. Ramazan'ın 21. gününde, yani bugün günden 18. Eylül'de ul Mekke'ni algan gün, Peygamberimiz tarafından 12.000 gaskar bile kilip bir tamşı kan kıyılmışa Mekke'nin kişilerinin risalığı bilen Mekke'ye kirip Ka'batullah'dan 360 futna alabar katıp şu şekilden başlayıp Müslümanlar için Ka'batullah'dan Mekke'de kıbla bulup kaldı. İkincisi Kadir Kişesi ol Peygamberimizin eğitimi boyunca işinci mümkünlükten izlegiz degen 90'dan degen üzün de elbette 27. günü yani 26. günün akşamından soň Kadir Kişesi deyip şu kişede bir köp
dualar, zikirler hem tilekler tilegen hem Allah Teala'dan soragan. Şuna göre var bizga da şu mümkünlikte Allah Teala'dan köp güne ibirler sırap namazlar okup teravih namazlarına girip dualar kılıp iftar aşlar ütkərib ana şu kadar kişisin matoritib qarşılagan nasib eylesin hem de vayitlerde de birga bulurga nasib eylesin. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.